لولا الهداية ما ارتويت. كم عشت والتفريط عادة، ما ذقت في الدنيا سعادة، حتى اهتديت إلى العبادة. يا راحتي لما اهتديت، سبحان من عدت إليه، بسطت لنا كلتا يديه، ألقيت أوزاري عليه. يا ربي فاغفر ما عصاني. بهداية من فضل ربي جمال وقلبي يخضر إحساسي ودربي، وملامحي حين اهتديت. Pendapat sedikit Kak dari tadi hasil dari sosial eksperimen anak-anak yang memakai hijab dan nikah, terus komentarnya. Menurut kami sendiri ya, sebagai pandangan kami juga kan seorang akhwat, itu sih bagus sebenarnya kan. Waktu ditunjukkan memang wanita bercadar itu sebenarnya bukan teroris. Tapi kalau bagi saya itu hanya satu kaum yang ingin membuat kita tuh terpecah belah. Ya biar orang-orang nggak ada pandangan buruk gitu pada agama. Jadi kalau ini aksinya sih bagus, jadi buat masyarakat lebih tahu lah. Terima kasih Kakak. Ya.